Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Inače rotkvica. Ja sam ljubitelj rotkvica, tako da ja obožavam rotkvice. Do prije godinu dana ih nisam volala, ali jednom noću mi tako slatko pala da je bolo želudac, tako da... Ja izvinjam još jednom. Danas sam tu za vas sa novim videom pod nazivom Mini haul. Pa eto, hajde da počnemo. Pošto već snimam po drugi put, jedan proizvod je bio izbačen zato što sam tek bila počela da snimam. A pogrešila sam bilo zbog svetla, pa sam onda povuštala svetlo. Bila sam u Fortuni centar, odnosno market, pošto je market. Evo, prva stvar je Fairy ovom Sudaniju. Tako da izgleda, ja sam ne bila ništa novo. Jako lijepo miriše. Mi smo do sada koristili one sa limunom, ali pošto je ovaj novi od pomoranđe i i red orange, znači od pomoranđe i od nara, odnosno crvene naranče. Tako da, znači, lijepo miriše, opet kažem, i ima 45 ml. Sljedeći proizvod je lepak, meni treba za školu. Kupila sam ovim slučajem veći, zato što sam htjela duže traje, pošto onaj sam potrošila, onaj manji, tako da mislim da će veći da posluži mnogo dobro. Da ću da ga imam na više za korištenja, što ću da ga izvadim, odnosno skroz da ga odvrnem. Vidim koliko ga ima. Ja mislim da ima više od onog što sam ja imala, onog manjeg pakovanja. Ali nisam baš sigurna. Ne, ima za maleko, znači za centimetar više. Tako da... To meni je jako vrućina, napolju je sunce i toplo. Mislim nije baš puno toplo, ali toplo je uglavnom. Znači ovo je bilo 49 dinara, toga se sjećam, ali račun ne znam gdje je. Nažalost. Zatim kupili smo Fresh Family Care Liquid Soap. Ovo je novi, pošto ja koristim samo kreme za ruke sa glicerinom, ali pošto je ovo antibakterijski, a opet je sapun, neguje kožu i antibakterijski je, a košto je 119 dinara, što je super, a pošto je antibakterijski i tečni krem sapun sa snažnim antibakterijskim delovanjem za često pranje ruku, hidrira i neguje. Preporučuje se za svakodnevnu higijenu, ima neutralnu pH vrednost. Posebno je obogaćen glicerinom koji štiti kožu od isušivanja. Vraćajući joj prirodan sjaj na koću, zaštitite sebe i svoju porodicu od mikroba koji se ne vide, ali mogu izazivati ozbiljne bolesti. I tako dalje, tako dalje. Poslatite se nam Amazon. Aha, znači ovdje je open, ovdje je otvoreno. Ima jako lep miris. Nisam očekivala da će ima jako lep miris. Dobro, ovo ću kasnije da isperem. Odavde osjećam. Kako dobro miriše, predobar je. I ima pola mililitra, što je super. Tako bi izgledao.
samo da ga zaključamo. Evo ovdje vam piše gdje se zaključava, gdje se zaključava. Znači, ovdje se zaključava, ovdje se zaključava. Zatim, sljedeći proizvod je da, eto, čisto za lice. Da čistim lice, pošto ja volim najviše da čistim sa ovim sapunom. Ali ono, neću za lice da čistim. Ne, kupit ću drugi, ali će da bude čisto ono, eto ga ruke. Ovo je od Krastovci, moj omiljeni favorit mi je, tako da... Zatim, imam još jednu sapun, u pitanju je Palmolive Natural Rosetta Touch. Znači crna orhideja. Jako lepo miriše i ovaj dosad najviše kupujemo kao i ovaj. Zatim sljedeći proizvod je... Samo da shvatim. Ovaj regenerator mi ga nismo nikada kupili, mi koristimo 3 želje i on nam je najbolji, stvarno je najbolji. Eto, ne znam da li imao ranije u prodaji, ali ja sam ga tek sad vidjela, ali mislim da imao ranije u prodaji, možda i nije, ne znam. Znači, pitanje je regenerator Genera, mi smo uzeli 4. Moja mama i ja, po 15 ml, što je super. 4 puta 15, valjda znate koliko je, idete u školu. Poljeno. Ovo je šampon, pantenol i proteini i svila inovativno i talasustu. Znači za kovrđavu i talasustu kosu sa posebnim hranjivim i omekšavajućim svojstvima. Dobro. Tako svoju, ne znam zašto pokazao ovako na kameri. Malo dulađe, ali dobro. Vidjet ćemo kako će se pokaže. Javljam u sljedećem videu. Ako do tad budem oprala kosu sa njim. Mada neću da perem sa njim. Kosu ne. Vidjet ćemo. Kupila sam ovaj gumenjak. Probala sam ga sad usput i prelepio. Kupila sam ga. Sad je se smješćio. Ovo je njegov pravi oblik. Čupa čup. Onako malo je kisao, ali dopada mi se jako. Imam dal kremu, ovo je za moju mamu, za njeno lice. Ovo je ona sve uzela. Ovo me zanima koliko ima ml. 75 ml. Ovdje. Evo, ovdje dobijete vi 75 ml. Ja ne verujem. Čista laž, ali dobro, ajde. I posljednja stvar je Nivea Cream. Ovo je za moju kožu. Za lice. Jako mi se dopada ovaj dizajn. Preslatko je. Ovdje ima 150 ml. Možda ima, ne znam. Ovdje ću kasnije nešto moći da čuvam, tako da... Eto, prvo sam htjela da imam Nivea... Nivea Soft, ono što ima Irina. Rekao mi je, kupit ću ovo, rekao mi je bilo slatko i pakovanje i tako. A i plus on ima malo manje mililitre, tako da... Eto, a ono baš porodično je 500 dinara. Tako da sam kupila meni ovo i to je bilo to. Klikam svi da ovaj video
Tako da, to, ja moram se da pojedem još jednom. Ovako bi to izgledalo. Tako. Obožavam ovo. Ne znam sad ovako. I eto.